جنابندان و چهنا رادیو ادنگ گلدن با شیر و چار ایلونه 2025 پنجشنبه لبروکسل ساعت 15 آمده 16 گدارن هشم اینو چه هم پیشکش بکن دم آزادیاری بر آپویه بردف که مجلس جنه یا دم پارتی حالیده ترک اغلو لناوند گشتی یا پارتی جوینک چاپمنی لدرخست او دربار پیشکتنین روژه وداقفی حالیده ترک اغلو دست پیک پارلمانتر دپ محمد سینجار ببیرانی محمد سینجار 32 سال بری به دست حزب الکنترا جعالی دولت ترک و هاتبو خطل کرن حالیده ترک اغلو گوت اف 32 سالن سوچتار نهاتن جزا کرن گله این لسینجار خستن پی خواستن که داخواز آزادی و وکوی جی قتل بکن ام سوزا خود دوباره دکن که ام تکوشینا محمد سینجار آزادی و عدالت بسر بکن حالیده ترک اغلو در حق پیواجه آشتی و جواکا دموکراتیک تجی نرکاندنین برفره کرن و گود بانگا برز عبدالله جلان آشتی و جواکا دموکراتیک جبو ما فرسنده دیروکیه اف بانگ نتنه جبو بداوی کرنا شهره ده همان دمه ده بانگا آشتیا به جنان ریه جبروی جی ام جن ام تکوشین اخواه جبو آواکرنا آشتیا که برومت بدومینن حالیده ترک اغلو خبات کمیسیون لمجلس جی نرکاند اوها گود لمجلس کمیسیون هات آواکرن خبات خود دمشینه لدایکین آشتیه لدایکین شمیه جی گداری کرن اف گرینگه لدوه به گهداری کرنان به سینور نمینه دوه گاوین پیویست بیناویتن جبو پیواجوه قانونی بیچه کرن اف پیواجو جبو ما نه پیواجوه کوله یکو میر به هفره باقفنو لحف ورن دوه آشتی به همو کردان را به جنان را به جیانا نو باکور و روجلت سوریه هاتی آواکرن را بیچه کرن اف بانگ جبو آشتی به زمان کردی را و به زمان دایی کرایه اف بانگ بداوی کرنا سیاستا کایومانه خورد کرنا ریوبری خوجیه حالیده ترک اغلی نرازه بون نشانی گفن لسر روژاوا جدا و گود پولیتیکا این شهر این به سردستی میران لروجلاتا ناوین جیانا جنان ویران دکن جنین لافغانستان ایران فلسطین و سوریه دبن ایرشین دجواردنه امی هفگرتن اخواه بفان همو جنان را خورد بکن و شورش روژاوا بپارزن ام جاره کدن دبیجن شورش روژاوا که جن پیشنگ نوینه جتیر که را گف نینه چته این سوریه کم کجیان دکن جنان درابینن قتل دکن گفا راستی نوین حالیده ترک اغلو گوتن آنی سر خطبه این دیانتا ترکو گوت لترکیه ده مها تباخه ده 23 جن هاتن قتل کرن مرنا 44 جنان جی وکه مرنین گمانبار در باسی خیدان بون سوشتار زلامن قتل کرنا جنان پولیتیکه کشر جسارت جه اختتار و تاراسه دگرن اف لالیه کی لالیه دن دیانت را ده به خطبه اینی گفه لجیانا جنه دخواه دخوازه جن زیدتر ده ماله ده حبسی بمینن مافه جنه دستکفتین جنه نمجارا خطبه این دیانته یه بردف که مجلس جنه یا دن پارتی حالیده ترک اغلو پیام مزین کرنا تکوشینه دا و گود ما بریار خواه دایه جنان بریار دایه امی تکوشین خواه یا جبو آشتی آزادی و وکوی مزن بکن امی ببانگ آشتی و جواکا دموکراتیک خواه بری خستن بکن و بسر بکوین بجی هفگرتن جنان جن جیان آزادی انگین سور گوت ده فستیوال ده امی اراده خواه نشان بدن آمده کاری 33 من فستیوال چاندا کرد ناونتوی دومن فستیوال و ده 13 ایلونه دل باشار دورتموند آلمانیای بریدار خستن اندام کمیته آمادکار فستیوال او هفسرو که کجه که ای انگین سور لسر آمادکاری فستیوال جان فراقفی انگین سور گود فستیوال چاندا کردان آونتوی جه سال 1992 و بیناف برد دومه فستیوال ای سال و به درشمه آشتی و جواکا دموکراتیک ورل دار خستن فستیوال و نتنه کمبونک چاندی به هر وها به کمبونک سیاسی هنرمند و سیاستمدار انجه 4 پارچه این کردستان و درکبن سردکی هفسرو که کجه دکه ای سفر آنی زمان که پیامن ریبرا پوشبو گل کرد خودی واته که مزنه و گد هر نویس هر پیام کش ریبرا پوت جوشه که مزن دخناوا گلمه آزادی خود آزادی ریبرا پوده دبینه دماکو تنگاف ده به دنگی وی بین تبر گلمه لگل آمده کارین فستیوال هر اوها به کلاجانه که مزن پیامه که ایشه ریبرا پوته هیوی کرن لسر آمده کارین که تین کرن جی سور افتشتانی زمان سازین مهمو یعنی 420 سازین سر به کجه دکهی نها به روح سفربری کار دکن
ji Bakurê Fransayê, Belçîka, Hollanda, Seranserê Almanya û beşek ji Swîsra û Avusturyayê girseya gel wê tevlî festîvalê bibe. Dikarim bibêjim ku em bi hemû pêkateyên xwe ji Festîvala Çanda Kurdan Navnetewe ya 33 Yemîn re amade ne. Engin severa xaftina xwe bi banga tevlîbûna festîvalê bi dawî kir û got divê herkes bi ruhê seferberiyê di nava vê tekoşînê de be. Em ê li wir bin û em li benda gelê xwe ne. Di 13 îlonê de em ê li wê derê îradeya xwe nîşan bidin. Bi heman rengî em ê diyar bikin ku xwedî li paradigmaya aştî û civaka demokratîk derkevin û daxwaza azadiya fîzîkî ya rêbera pô bikin. Em li benda her kesî ne. Ciwanên Rojava wê li Ewropayê bên temsîl kirin. Li Almanyayê di sîhê tebaxê konferansa niştimanî ya Ciwanên Rojavayê Kurdistanê hat li darxistin. Di encamnameya konferansê de hate gotin înisiyatîfa vejînê hat avakirin dê ji bo birêxistinkirinê hemû pisporiya ciwanan bixebite. Nûnertiya ciwanan a li Ewropayê bi awayekî xurt û hevgirtî pêş bikeve wê xebatên sazûmanî jî bên meşandin. Ciwan dê li Wanê şahiyê li dar bixin. Meclisa Ciwanan a Dem Partiya ya Wanê xwest di 5 îlonê de di çarçoveya pêvajo aştî û civaka demokratîk de kent meydaniyê şahiya ciwanan li dar bixe. Lê destûr nehat dayîn. Li ser vê yekê ciwan dê li rawestgeha Kevenlî Tokiyê li piştî Parka Musa Anter şahiyê li dar bixin. Şahî dê di sahat 19 de bê li darxistin. Hunermend Kasım Taşdoğan dê derkeve serdikê. Endamê Meclisa Ciwanan a Dem Partiya Adem Yılmaz got me dixwest di 5 îlonê de li kent meydaniyê konserê li darbixin lê walîtiyê destûr neda. Me du hefteyan berê dest bi xebadan kiribû û walîtî jî agahdar kiribû. Dema em lê geriyayên jî bêyî hincetekê nîşan bidin gotin ku betal kirine. Tu hêzek dê nekare me ji tekoşîna me bike. Em bang li hemû ciwanan dikin ku tevlî konsera me ya li rawestgeha Kevenlî Tokiyê bibin. Girtiyên siyasî yên nerazîbûn nîşandan hatin cezakirin. Ajansa İran Internasyonal ragand ku du heftene girtiyên siyasî yên jin ên negirteyên xerecê ji ber nerazîbûnên xwe yên nedijî şert û mercên girtîgehê hatin cezakirin. Hate diyarkirin ku du heftene girtî ji elektrîk û peywendiya li gel malbat û parêzerên xwe bê partên hiştin. Her wiha hata ragandin ku girtiyên siyasî yên jin ji dema ku ji girtîgeha evînê ji bo girtîgeha kerecê hatin veguestin ve rûbrûyî kêmbûna xizmetguzariyê tên. Hêjayî gotinê ye ku di dema şerê İsraîl Îranê de İsraîlê êrişî girtîgeha evînê kir. Di encamê de bi dehan girtî jiyana xwe ji destan lê nasnamaya hemûyan nehat aşkerekirin. Her wiha heftê girtiyên siyasî yên jin jî ji bo girtîgeha kerecê hatin veguestin. Girtiyên siyasî ji ber nebûna xizmetên tenduristiyê ava paqij odeyên têrker di dawiya meha borî de bi duruşmeyan nerazîbûn nîşandan. Di mehekê de 3 jin hatin qetilkirin û 5 jin jî bi awayekî guman mirine. Li gorî amarên ku ji Ajansa Rojnewsê berhev kirine di meha tabaxê de 3 jin hatine qetilkirin û 5 jin jî bi awayekî bi guman jiyana xwe ji destane. Li gorî vê li taxa Şêxan a Silêmaniyê jinek temen 45 salî li ber mala xwe ji aliyê birayê wê ve bi çekê hatiye qetilkirin. Roja pêncê tebaxê li navçeya Ranya ya ser bi îdareya serbixwe ya raperîn jinek bi awayekî bi guman jiyana xwe ji desta. Roja heftê tebaxê li taxa Nûd û Nihan a Zankoya Hewlêrê cenazeyê mamosteya Xaneşîn a zanîngehê Gizîn Kamil Mecîd hat dîtin. Roja heştê tebaxê li bajarokê Çarxurnê yê ser bi îdareya raperîn cenazeyê jinekî temen 25 salî di mala wê de hat dîtin. Roja 11 tebaxê li bajaroka Dukan a ser bi Silêmaniyê kesekî bi çekê êrişê hevjîna xwe kir û ev kuşt. Roja 18 tebaxê li Zaxoyê cenazeyê jinek temen 72 salî ku bi awayekî bi guman jiyana xwe ji desta bû hat dîtin. Roja 27 tebaxê li taxa raperîna Silêmaniyê jinek temen 25 salî ji aliyê hevjînê xwe ve bi çekê hat qetilkirin. Li gorî amarên dawî di nava heft mehên destpêkê yên îsal de li Herêma Kurdistanê 18 jin hatine qetilkirin û 12 jin jî bi awayekî bi guman jiyana xwe ji destane 5 jin jî birîndar bûne. Her wiha 2 jin jî neçarî xwe kuştinê hatine kirin.
لسر ریا روویا هولر قضای ترافیکی چه بو او 3 کسان جیان خوش دستان. گوری آگاین هاتن بلاف کرن ایرو لسر ریا روویا هولر قضای ترافیکی رودا. هات زانین ده جمع قضای ده 3 کسان جیان خوش دستان و کسک چی بگرانی بریندار بو. هر اوها گوری همان آگاهیان بریندار را کرنه نخوشخانه او تیم پولیسان لچی بویره لیکولین دانه دست بکرن. دبستان اگید جمو جبو دمانو یا پرورده آمده کاریانده که قید این اکادمیه 15 طباق دست بکر و حتی 15 هیلونه بدومه جبو جیوانان 6 حتی 13 سالی پرورده موزیک تداین. لبان اکادمیه درس سولفش استرامبیج و ستل جهه جبو زاروکین هی نبویه 1 سالی و 5 سالی جی زاروک ما پرورده دده. لأکادمیه لگل پرورده از سرومانان پرورده زمان کردی جی تداین. مالبات علاقه که مزن نشانه اکادمیه ددن. مزگین دوراک لأکادمیه درسه دده درباره پرورده و علاقه مالبات آنده ودویجه. به طایبتی استنبول علاقه که مزن هیه مالبات دخوازن زاروکین خواه به چانده خواه مزن بکن اف در بوی مالاوان یا دویمین. مزگین دوراک دا زانین وان بشن زاروک ما و اکادمیه جهف وقت آندنه و ها گد. زاروک بسای استرانان تیگه نو فرده بن هستار ریتمه پشتکه و ماموسته مزگین دوراک دیار کر که خباتین وان لهمبری آسیمیلاسیون تکوشین و او نرخاندن کر. علاقه که مزن هیه سرلیدان گلکن کرد بسالان لدیجی آسیمیلاسیون تدکوشن ما موزیک و اگید جمو ما 15 را آسیمیلاسیونه. از مریم خان نزدیکم میجی نزدیکن. از شاکر و حسن زرک نزدیکم میجی نزدیکن. از سترانه عایشه زانه زانم اونجی زانم. از سترانه کیروش که او کیلوش زانم. ستل آمین جی هیا. ستل آمین جی هیا. با کورباش و روشلات روشان لپورتگیزه ترام جره درکت 15 کس مرن. لگوری آگاهی دست بکی دنجام درکتنا ترام ده لپایتخت پورتگیز لیزبونه 15 کس مرن 20 کشی بریندار بون. سرک وزیر پورتگیزه مارسلو ربلو دساوزا به داخویانیه که مرن و بریندار بونا ده کزای ده پشراس کر و خمگینی اخوانی زمان. گدارن هجام منو چه پیشکش کرن دن باش.